Assalamu alaikum balema bamananga mela berajele nga foli ba berajele korbashi kon dam ko sira anyara obiya nala gajne bashi fo itana nga foli ba berajele kerengere na mo minum be nuli yeju nga youtube ga mo kurai o jarani ko sebe alnanda tigi to godo ko tigi merci ala ga antonio ko ani minum be jemu blanga tigi to gura minum be commentaire bla vraiment ba berajele fo donc bina damine do fana tekele inshallah ala ga antonio ko mba nyina ofe alisa ko continue ka jui obe courage badu na ina fo courage bena bigate madamine do nga chukumi na laga jin no borai be fe ka kuma kunguru ni ndo ora fotuguni no ye ni be fe ka fo moyi ko ni soma dibi fo chuko flabara na ka die ba fo sono triste oggi ni soma dibi donc atiki be se ka fo ko perché muna o ni mia sababu ye bofo na ka die fo ne ba fo non sono di buon umore oggi o fana ya faccio ogni mai ni so madibi sono di buon umore oggi o koroi ko ni so kadi ko sebebi o sono felice oggi o fana koroi ko ni so kadi bi ko sebe sono contento o fana koroi ko ni so kadi bi no borai kuma kelembe no mbefe ni mo mba korodo o ka bla commentaire ra soni nga video re ke donata ora ubafo italiano bafo ko qui ci cova una gata ne mogombo korodo ababla commentaire ura o bien ne mogombe fega notice ga commentaire sebe no be fega bla manga whatsapp numéro ura o be se kata nga video korole un laje halima video korole un belaje iba laje bloki blema men kana yoro mena nga whatsapp numéro bla ino donc ibe se ko tani message mi bole bo chema inshallah ala kan to nyoy ga foli ba berajele au be merci amba fo buon sabato e anche buon weekend. Merci a tutti.